Speaker wa mbunge Meru Ayubu Bundi noretio chunkuni bubwithu na mpwe kumania na kura kumutheti wa kisiasa David Bernard ura wijekene muno ya sniper. Ayubu na kuromba bunge bonthe ba Meru amana senator kuthiatia nakinya kwinyile mwanka menyekane na arari mucio sniper yukoneka kwinyile kabunene nigukinyite nende Speaker Ayubu Bundi amona MC ba Meru kwithira bakiuria utethio. Sniper ambere kuringirwa thimu muntu Ciuria nkabo ya inari Bernard Daniel wijekene ya sniper ni bibiti kuthoerwa mitwe ya family yawe mwanka rindi bate kuria kunywa bimeruka kana kinya kurara boya ni kumakira uturo bwawe kire kiumia kia bieleriu family je ta muringia ritho na nikyo ntuntu kuya narua bakinyete kiri county assembly ya Meru mbere ya speaker wa mbunge je Ayubu Bundi wamo na MCAs uromba kuthiatirwa kura kwa sniper na utira akumenyekana na arari akiaria speaker Ayubu Bundi na rombete ndwangi cionthe cia ukaria itongeretwo ni waziri Kindiki na munene wa Boris Japhet Kome kubwithia mpwe kiri ucunkuni bwana arari sniper na utira family ezi ethiritwe ikithangika ikurukia mathoania tuko enaru intuko ya kwithikira ukonene muno nonto twina family ya Bernard kana sniper na batinda assembly aja narua begerete guchwa akiao na iraba kuga still no betete office cietu cia thirikari lakini kuma ntariki inya riria Bernard yaurire batukomba gutetheka ura batigithwa bagitetheka na bakwejaja assembly tubathikirire na tuigwa kiriro kiao na itukuria timu yetu the government agencies zira twinacio iria tongeretwe ni bwana Kome na iria tongeretwe ni bwana Kindiki na office DCI tafadhali kuma ntariki inya mwanka narua intuko inge muno muntu kwithirwa urite na kiripotawa family every day ne gweta office niu cia DCI na beta bakerwa etereni so ntikuona ebui nonto ikeja kwithirwa kiri muntu ina intention mbaya kuma ntariki inya mwanka narua ni gitari ne mura gwika muntu kana akethirwa ne nari ari na atikumenyekana nari ari to report DCI kuntu mwanya mwanka inya county na mwanka the report rona embe utori na mwanware so kwa ile tuko request pia ndora kuba sauti yetu amrete nyamuna tukendeke na Nairobi na inya Kome IG Kome nonto nyabongo ni Ameru family ne kuya kila wakati kirira makoro sniper wengo wa muona kila wakati kiriro bateko nya toro mwankana bage bongo bona muntu wende tomoro meburi yako ndandieto so ituko request gora cie bonga antu kumba kwethera kwina security agencies to make sure mwana wako onekana na tura tutano information yotajika teweta ke office yeye twabura report ntuko 13. It's my prayer and plain that nyamtu wengo mwetreti muna bateri kwithirai answerable akamone nontu tika kwende kwere atorire nja wengo ithimo etire gwitika na mndu no akirireki ora tokorera na tukirira tuteko mama ai mama boya akaria boya na kendelea maisha ya boya werasi kwina antu bakumia actually nyamtu tekete mtu tioni nyakumiza na ini nyato anatotoke nontu ka destroy future to anato nontu kwina royo rwatwo na ntotomba totenethe na kuromba tongere bonthe ba county ya Meru barabara thirikari nenene utonyero ntubo na kuria thirikari kulikia uswa sniper mwanka bamenye na arari tukuria nyawa na siasa betu the members of parliament I know the senator na ithire twakithingata mheshimiwa Kathuri Murungi na twakithingata ICG na ansera kwa no tukwewa mbatatu kuga inya members wetu ba parliament na senator wetu na women rep na baba ange tuna bwana nene kithirikari pombe kumara tutetere mwana wetu mtu wetu ura urite nontu inkuona bangi ria bena thina bari mara kurwira muntu wao jana ura control budget ishire na choke thirikari ndiona kisiki onthe chumarite kwariria muntu wao Bernard muntu munemo ndene Meru nontu muntu romba kwariria issue cia Meru ureikari ko inkuromba batu turi a Meru tumare tugie thirikari na ara mwana ojo agitete ate na ara mwana ojo ari na tukimenya still mwana wangu wetu Meru na urire wetwa mwenda mbijiwe mwankana runya watagitate atonekana uno bairenwe na nyawo tipo tukugitatia tukwewa na uri ntuku bime biere biathira uri onge imiaka ire na ntuku uju onge nwe bime biere biathira ko ankwenda kuromba ntu wetu ba Meru mbera tumare ntwinde tuwatane njara
nontu narua turariria Bernard mwaka iri thiri twaraeria mbijewe lakini rojo tutijorongo kagitatea kathaganwa omba kwithirwa ari Ayubu emutang'una wa Ayubu emuchore oku kana uri ongi. Nkiripotera Weru TV Mbeta wa Marion Karugi wa Kinyua.